Ab'ekitonga bakolabira mu kushondoza kwabo batandikira mu parking ya Equatorio ayi bashanjire boxi z'emibazi ziri ha boda hamwe no mmotoka bari kuza kujiguza. Abagira ha street ya William Street ayi bashanjire omwanya gwo bari kubikamu emibazi ubwo baheza kujiba mu bicweka bitari bimwe na bimwe omararo ga government nkantungamo Mbare Kampala n'ahandi. Nzimba nari koja kasanga kene kasanga denza mutawuni kwachi kuyirirwa ngabisubura yo papo top ni typhoid ngabweza kurari ngabwenti supplying rotondira wa ntambura nabo abakwasirwe harimo Innocent Bino Mugisha Mandela Lawrence aina mani Hilary na Twereza Maxi Barbara Chabe hamwe na Ambrose Mwiru okugamba kuba no webembiro muzogo box ezo ndeze twakakwata ngogase ko nebye twakwata emakawuka byona bichari wano ekibuli tuli mu miliyoni ziwera bitano za Uganda. Nagira ngo ekikwekwete eki nikije ahubwo nyuma yo kutunga amakuru ngine mbazi ya sirimu ibara kutabaro mbyo kurya nk'enyama y'empuno ekiri kutamagara g'abantu mukabi bamara kuri ibyo kurya bitirumwe mbazi egi. Operation zino ziri mu Rwanda intelligence planting intelligence ya tumanyu abari bawa nimitendo geri yitiramu kubanga ogenda okutuke Kampala bebalise almost mu bantu nga 8 naye chain yo natujina omwe abadde alinga abakulira tumukutte abafuna ne bashaba abanya-Uganda okonja kubaha amakuru kibahwere kurwanisa omuzogo funa wabiyayi wawuyayan kasotu wa information eyo ojja kubotasiza abaganda bo ab'emikwano ne Uganda yamukola ntefera sente kitwagalako okukwatagana naffe ne police n'otuwa information when our government nojireka nekolagwa government nojiwako esirajo kuraba nti tasobola mbaba na Uganda. Abakwasirwa hati bakumirwa kitebe kya CID ekiri kushondoza mishango kya Kivuli. Gashaka Fatima na Gudi.